سلاف د برنامه کنو د دیسامبر پیشبری ونه د هفده و مهروجا چهارشنبه هر وها د پارلمانتو ترکیه ده پارلمانتری هدپه یک خوجه علی عمر فاروق گرگلی اولو هاته داخستن او مافه پارلمانتری جوی هاته گرتن جبر کو جزا سزا کیوی بر سزا لهات بو برین هیچ کو مجار صار نبوی ده همان روجه ده و جارجی دوزا گرتنا هدپه کتا روجه و هر وها سردوزگر دادگاه دادیا بلند لدادگاه ماکزاگونه بنگهین دوز وکر امی سروان هر دو مجار امی با خوون او گرتنا پارتیان چاره سریه نه چاره سریه رای گشتی یا کرد و یا لترکیه چه برتک نشان دادن هر وها اف پیواجوا گرتن آنجا دوزه و چوا بمشه و مجار امی هر وکن به هر دو مامستین خواه هجار پروفسور دکتر عبدالله کران و هر دکتر وهاب جوشخون را مرحبا مامستا مرحبا سرچبا به هر بعد نزادم امر در دور 35 بو ساید تمنی خود من دیتی 4-5 پارتی هات نگرتن هر بعد وزده تر دیتنه پارتی هات نگرتن و گلک زارا لسر وان پلاتفورمان گرتن وان پارتیا ما نقاش کریا ام آخرین لسرویه که ام وی مجاری ام وکن ایرو لجبریه و ام بنرن اف پارتی باوک تکنیکی گرتن پارتی یا هدپه چواد اسپیکر سدم چنه و برتکن کو جالی رای گشتی بتین داین چنه و سب کرتی نوچه که دو برجه ام وگرن لسرویه مجاری Partimize dair kapatılma davasının açılması Piştî ku bo girtina Partiya Demokratîk a Gelan HDP di dadgeha Makezagonê de doza girtinê hat vekirin ev yek di nava desthilat û şîrîkên wê de bi erênî hat pêşwazîkirin û ji aliya opozisyonê ve jî rastî bertekan hat. Demokrasiyi savunmak, insan haklarını savunmak demektir. Qada navneteweyî de jî doza girtinê wek nîşaneya qelsbûna demokrasiyê hat pênasekirin. Yekîtiya Ewropa dibêje eger Partiya Opozisyonê ya duyemîn were girtin, ev yek dê bibe binpêkirina mafê bi milyonan dengdêran. Wezareta Derve ya Amerîkayê jî amaje kir ku girtina HDP dê zirarê bide demokrasiyê û ew bang dikin ku rêz li azadiya raderbirînê were girtin. Daha sonra anayasal kurum da çalıştırmıyorlar. Serokê Partiya Serekeya Opozisyonê Kemal Kılıçdaroğlu anî zimên hikûmet ji bo ku desthilatdariya xwe biparêze gavek wisa daye avêtin. Seroka İYİ Partiye Meral Akşener derbarê doza girtinê de nêrîna xwe aşkere nekir. Serokê Partiya Deva Ali Babacan got hewla girtina HDP bêrêziya hember gele. Serokê Partiya Pêşerojî Ahmed Davutoğlu bal kêşand ku girtina partiyan dê zirarê bide aştiya civakî û Tirkiyeyê vedgerîne salên notî. Serokkomarê Berê Tirkiyeyê Abdullah Gül jî anî zimên ku doza girtina HDP û daxistina parlamenteriya Ömer Faruk Gergerlioğlu gavek gelek xelet e. û wê li ser milê desthilatê bibe bareke bêwat e. Gelek mafnas û saziyên sivîl jî di wê baweriyê dene ku bi vê gavê rêya siyasetê jî li ber Kurdan tê girtin. Li Tirkiyeyê di serdema Makezagona 1961 de 5 partî û di serdema Makezagona 1982 de 21 partî hatine girtin. Di 14 adara sala 2008 de jî bo AK Partiye doza girtinê hatibû vekirin û di tirmeha 2008 de biryar hat dayîn û AK Partî nehat girtin. Lê ji sadê pênciyê alîkariyên xezîneyê yên bo AK Partiyê hatin qutkirin. Herî daw jî di sala 2009 de Partiya Civaka Demokratîk DTP ku hevserokên wê Ahmet Türk û Aysel Toluk bûn hatibû girtin. وکه د نوچه د جهات خویا کرن کو حتی نها در دوره 25-26 پارتی لی ترکیه هاتنه گرتن دو سدمه گرتن وان پارتیا هنه یک دبیجن کو جبر دخوازن اف ریوبرین وان پارتیا دخوازن کو ترکیه ولات ترکیه پرچه بکن یا دنجی مجارا لایکیتیه هر دروجه ویده براستی جب برس جوشخون از خازم دست بکم و هر وها مجارا عمر فاروق گرگلی اولو پارلمانتره که هدپیه پارستوانه که مافه مروانه دوان روژین داوید زیده تر منابعی بهیست براستی هر وها جبر وان ادعاین کو کسین کو تینه بنجاف کرن باوه که جلوبرگی وانجه تینه خستن و باوه که تازی لیگرین لسر وان تین کرن ام مجار گلک حتا آخافتن هون چا دنرخیدن داخستنا پارلمانتریا عمر فاروق گرگلی اولو اف ماف
لگوری و باوک قانونی چه ماجیتی گرتن وی سرمه hükümet planeki ya jî projeyekî îlan kir gora vî planê ew hikûmet li Tirkiye mahve biran ew pêş ve biçiya fakat vî planê wexta me li vî bernameyê me derheqê wî de peyvî me viya şîrovekir me got bendameniya ve tune jî viya çünkü vî hikûmetê ji alî hem demokrasî hem ji alî mahve mirovan baveriya xwe wenda kirî li alî dinê jî vî hikûmet teşkilat vî hikûmetê jî bo mahve mirovan gelek zehmetekî mezin e yani eger di hikûmetê de MHP hebe wî çaxê hûn nikare mahve mirovan daha da xurt bikin ji bo wî me derheqê vî planê de me got viya ew tişkînênê ji wî royê îro heta mêzekî çar heb mijar derket odê yek vî rakirina parêzbendî ji bo rakirina parêzbendî fezleke ji bo parlamentê hat parlamentoya şandin a diya daxistina wekîtiya Ömer Faruk Gergerlioğlu çi a sisiya partî ji bo girtina HDP dosat vekirin o a çare jî îro serî be lewkê li komeleya mafê mirovan operasyon hat çêkirin. Mesela van her çara jî li me nîşandî ki hükümet îro desthilatiya Türkiye ji alî demokrasî ya ji alî mafê mirovan pêşveçûnekî ji bo wî ne mümkün e ya min rast bêjin li ser girtina HDP bi taybetî hevkarê an jî hevparê desthilatariyê MHP an jî Devlet Bahçeli gelek cara digot ku divê HDP bêgirtin û bêgirtin hem girtina HDP bu awayekê siyasî mamoste Profesör Abdullah Kiran hem jî daxistina mafê parlamenteriyê ji Ömer Faruk Gergerlioğlu we çawa dît Ömer Faruk Gergerlioğlu her vekî tê zanîn li Tirkiyê bi taybetî va sê çar salê dawîn yek ji wan kesayek di pirsa mafên mirovî de wek parêzgerek parastvanek mafên mirovî bi rastî jî li qadaşer cihekî girtiye û gava ku li Tirkiye qala mafên mirovî divêre tekoşîna mafên mirovî dibe yek ji wan kesanek û cara ewil tê bîra hemû kesî hemû dunya jî vî camerî ha bi vî awayî nas kir kevşe ku beyanên wî kirinên wî gotinê wî hikûmetê desthilatiya siyasî aciz kirin û îro rabûn mebûsiya wî parlamenteriya wî xistin bi rastî ez gelek berketim çünkü li Tirkiye belkî di sê salê dawî da muhalefeta hemû muhalefeta Tirkiye bi qasî Ömer Faruk Gergerlioğlu di pirsa mafê mirova da beriya berdamê jî bi hinek behs kir me got derdora 580 parlamenter di parlamentoyê de ne ji van miro navê çend kesekê dizanin çend parlamenterekê dizanin kursa çalakin aktifin bi parlamentoya Tirkiye bi tevahî hemûyan bi qasî Gergerlioğlu di pirsa mafên her kesê di pirsa mafên mirovî da xizmet nekirine bes tedî hêşmendiyeke MHP'ye em zanin ki ku tüccar bi mafên mirovî ra naçe sereveye çünkü MHP li gor MHP mafên mirovî çend sal berê tê bîra min berkînayê bîra te li İstanbolê nîşanberiyek hebû protestoyek hebû tê duê protestoyê da polîsên Tirkiye digotin bimre mafên mirovî ev îro em zanin ki ku polîsên me yên Tirkiye jî hemû jî MHP tê hêşmendiya MHP bi vî awayê mixabin bi vî awayê ev birêz doşkom pêvajoya doza girtina HDP de çawa bimeşî aliyê teknîkî ve îdaname angaşnameyek hatiye amade kirin gelek îdaat tê de ne nêzîkî 700 rûpelaya hema bijî 600 rûpelî zêdetir e ev îdia û ev pêvajo wê çawa bimeşî yani ev îdia wê çawa bên ispat kirin Berê her tiştî gereken bêjin ki vî doz ne dozekî hukukî vî dozekî siyasî yani vî dozê her dozger vekirî fakat bi hukukî bi şekil dozger vekirî fakat bi rastî vî dozê Bahçelî vekir çar mehe Bahçelî her civîna xwe de dibe gerek HDP bêgirtin gerek dozgerî derheqê vî mijarê de tekevê hereketê îrov vî hat vî dozê hat vekirin îdanamekî heyî vî îdaname bişinin dadgeya bilind ew dadgeya bilind derheqê vê delêkonînekî çêkir dawiye wê ya vî îdanameyê qabûl bike ya jê wî red bike eger wexta îdaname qabûl kir îcar evê dawetekî ji HDP re bişînin HDP were hem nivîskî hem jî bi devî evê bermehkemê xwe biparêze piş vî parazin de jî îcar mehkeme evê biryarekî bide yani wexta vî biryarê bide vî wexta biryar karı du sê heb biryar derkevî yek karı vî dozê red bike yani bêje gerek
pevîst nake a du karı parti bigire az siyasi parti nagire fakat hinki müeyyide din evi ser parti mesela parti jî xezine alikari digire jî ali mali alikari digire karı qut bike بله پرسک دنجی از خازم جواب بکم لبرج بریاوی هدف یعنی مامسته چوا پارتیک معقول بو باق پارتیه در رودنش مطابقت دولما باخچه در جبو چاره سرکردن پرسا کرد اختر اکثرکه بو هدف چوا جو پارتیا معقول بو پارتیا معلوم کیف شکو سه چهار سال داوی امزانن که براسی تشتین نباشه بون یعنی جاره که شخو دموکراسی ترکیه شخو کلک بو برای ام بیجن پشتی داربه فتویا 2016 فتویا 2016 و هفکاریا MHP و AK Parti ل ترکیه مثلا دموکراسی به توایی جناب راکر جبر ویه که هدف جی هر کوچو ام بیجن دستلاتی سیاسی برنامه که دبرخو و دو چارچوبه برنامه داجی HDP وک پارتیه که پاروکر وک پارتیه که دجمنات ترکیه وک پارتیه که پشتگیری تروری نشانده و مخامن که دجوات ترکیه داجی بوی آوای جی یعنی پشتگیریه جی بدست خست بله پشتگیریه هزین راستکر بدست خست ایرو راسته دوزا گرتنا HDP هاتیه وکرن بیامن انجام وی اوکدا او هدف نایگرتن چونکی یعنی چاق مبری جیگو اون به هدف نایگرتن از دم او نایگرتن چونکی نحوجه کد هدف بگری چونکی هدف چاق مبری جیگو تو مریشکا هیک زیرنش بوی دستلاتی يعني او باريس بنديا مبوسه وين بين راكرن واش خو وانشينن قرتيكها وهروها بلديين كو شاردارين كو هذا باش دسينه شو دسلاتي دستسر از باورم في دوزها جبوي ممنون كرنا باچلي هات فكرن دو چارچوبه دا او باجو Önce dua fikre de mamsta. Yani tabii siz bir çibi bemelenizan yani çava atmosferi ki siyasi derke ve ortaya az baverdikim goravi atmosferi bir yer deydayin. Fakat videoze her hava evi hinki vakt bigri. Jiboç anka ber dadgeha bilen çar hep doze dine henin. Yani Parti Azadiya Kurdistan, Parti Sosyalist Kurdistan, Parti Komünist Kurdistan o Parti Kurdistan Türkiye. Çar hep parti navivanda Kurdistan, Jibo Kurdistan derbası. Der hakkı vande dosati vekirin. Van doza düz salu semeye hina veriyor nedanın. Jibo doza HDP jevi vakti ki bigri. Devlet az tişteki teknik dine karın bejim jibo HDP. Vakta vi doz berdevam dike. HDP karı kongre xo bejivine. Ne ev persiye bale. Kerem. Na on kerem kın spora despek. Karı kongre xo bejivine o vi kongreye de karı bir yer ki be xo Facebook. Vakta HDP xo Facebook. Yani beji az parti xo az digrim. Vi çağı vi doze dikeve. Vakta doz dikevi jivan müeyde yekin karın jibo HDP ev büküm karının. او کسی کو ناویان در باست بن او کس وان کسی در حقی وان گشتی وان اتهام گشتی کردن yani van kişi Ankara'da bençi şestidu haşti haft habe az bağladım. Vana jibo vana ali siyaset kadar xustunun jwana. Eğer HDP xufes bike o parti be irada xu bigre vi çağı der hakkı vana da van idaj dike. بیا مامسته از پرسگش بکنم لباس خازم محب خوجا برسوا بده گرک جارا رای گشتی یا کرد آنکوی کردیم کودن که خودن هدف پیدا بچون کو چما هون پارلمانتوی دبینن وگشن نوا وکشن ج پارلمانتوی وکشن بیا و رای کلوسا رای کی برتونی حتی او جی ترجیح نکن نه رای کی برتونی جبو چتونی دیاند کیفن شوپیا هدف در رای کی برتونی حتی ایرو حش پارتی وان هاتی گرتن هینکی پارتی وان جالی دادگی هاتی گرتن کی جی او خفس کردن فقط هر وقت پارتی هاتی گرتن پارتی کی نه آوا کردن bu bir parti siyaseti meşandının zaten Mithat Sancarcı vakti do bir persejeye hat persandın ama jigot yani atıştiki var nafikrin ama ev kuya mücadele kuya siyasiye de devam demokratik mi berdavam bakın dibeje hasabın helbejartı ne dibejim kol sergirtine HDP tenkerinde ve mücadele mamsta hatta hasabı helbejartı sergirtine HDP hene biyamın hali hazır hasabın helbejartı ser mesela HDP nainkirin çünkü mesela HDP و حسابين البجارتني جهنه شو بقول HDP بيقدرتنجي دنگ دره بهنم سؤالي قريب هنا خلك ولا نا بيامن يعني نها برسا هري اساسيه وكدوي ام جوبكن HDP جوبك وكرد جوبكن ابا HDP تشبك استراتيجيه جواب بماشينا ريك بتشوي بدا برخو از دشونا HDP داون از گر از دشونا HDP داون از تافلي قونغرا خويا اورتا ببجيرم
ez ê divê kongre awarte de tafilê HDP bidim girtinê fesih bikim çaku û koca got û ez ê partiyeke din bi navê çi mesela bêjim partiya hevalbendî an partiya biratî peyveke Kurdî ez ê partiyekê vekim bi peyveke Kurdî peyva Kurd jî Kurdistanê jî ez ê têda derbas nekim wek mesela Kamuran Bedirxan meseleyekî wî hejê pirsin bêjin filan kes hergav stranan da girê sîra bi Sîre dibêje beza Kurdistan nake divê la û girê sîra bi Sîre jî Kurdistan e peyveke Kurdî jî Kurdistan e dizanî ji ber wê yekê an partiya biratî an partiya hevalbendî ez ê partiyeke vî cûrê vekim mebûsên HDP wayê dev meclisê parlamentoyê bernadin biraw jî derbasî wê diribin bi vî awayî leîstikekê ava bikim yani leîstik hergav deshilatî hasil dike tu jî xura leîstikekê çêke bira îca ew bifikirin ka ew ê çi bikim bite ka ew di hesabê wan da di fikra wan da çi heye ez bim ez ê wisa bikim yani ez ji wî riyeke Divî planê de tiştekî ji bo HDP zehmet heye ew ki wexta HDP xwe bigire yani kongreya xwe bicivîne û xwe bigire wî çaxê îro mesela HDP gelek malî alîkarî jî alî devletê digire ji xezinê digire wî ya tê birandin. Ji xwe ew jî cizakirina an jî qutkirina piştgiriya xezinê ya ku ji xezinê tê dayên ev qas dengderên ku dengê xwe din HDP baza xwe din vergiya xwe bêguman na ji xwe na di hesabê vê dozê de ew heye kekê min ew ê HDP negirin ew ê alîkariya maliya ku didin HDP ew ê wê jê bistînin ew ê em bêjin parêzbendiya mebûsê wê rakin û ew ê şarederiyên ku HDP bi destxistina destênî ser wan ev ji viya xweştir ji viya çêtir ew e ji xwe destanîne ser ji viya çêtir ji xwe belê ji xwe duh em di nava xelkê de em geriya me hinek pir ji wakim me gon çi din nirxinin vê mijarê gotin ji xwe şaredariye me hat negirtin siyasetmedarê me tê negirtin ji xwe riya siyasetê bi awayekê hatiye tayin kirin yani HDP bêgirtin çiye neyê çiye bi awayekê wisa jî lê dinêrin lê belê ne çareserî yani girtina HDP ne çareserî yani jî siyasî jî ne çareserî ji bo devletê jî ne çareserî wexta HDP ket siyasetê ket xala siyasetê di hilbijartina herî yekemin de ji sedî 4 ray send îro HDP ji sedî 12 ray distîne eger siyaseta xetere nemeşanda ez bawer dikim ji sedî 15-20 ray bigirta yani ya bigirta çünkü tabanekî gelek mezineyê piştgiriyê wî bi sedakat bi HDP re dimeşin yani politize jî bu siyasete xweş takip dikin ji bo wî mesela ji alî hûn HDP bigirin ya ji HDP xwe fes bike van tercihê van hilbêjê re naguhere dîsa wê herin siyaseta HDP kîjan navî de tekeve rê ew dîsa piştgirî lê bikin li alî devletê wexta tu mêze dikî îro çi bû ez bawer dikim kesê mesela hilbijêrê Kurd hinkî dinê navbera wan û AK Partî navbera wan û devlet navbera wan û îtifaqa Cumhuriyetê dinê vebû. Ji xwe roj bi roj êdî bi saya van telefonê destê me de ciwanan de welhasil sosyal medya tê şopandin, bûyer tên şopandin, nûçe tên şopandin berê demalekê de televizyoneke hebûn hat berîka her ferdeke her keseke de telefoneke heye an jî berîka her kesî de dünyayekê heye rast e niha birêz kiran biya we ev pêvajoya girtina li ser HDP ya doza girtina HDP li ser dengderên AK Partiyê yên Kurd wê bandorek çawa bike yanî wê hinek ji partiya xwe dûr bikevin biya we yên AK Partî Kurdên dina bera AK Partiyê dana bi qasî ku ez dibînim yani ji vê meseleyê kêfxweş bêguman ji vê meselê acisin yani her Kurdê bixîre ji vê meselê acise Kurdekî MHP de ji vê meselê acise mesela em bêjin vê mesele hatiye ev ya neheqiyeke hem jî neheqiyeke netewî milletê Kurd tê kirin mesela HDP ne mesela em bêjin li vir anê cezakirina milletê Kurd e cezakirina siyaseta Kurd e ji ber wê yekê em divên divê HDP bêguman yani li Tirkiye eger Tirkiye bi rastî jî Mustafa Kemalî ne destpêka bakirina vê komarê de digo divê meclîsê de ev meclîsa Kurda û Tirkiye jî yani divê Kurd bi nasnamaya xwe divê meclîsê de hebin em dirin ki ku rê li ber vê yekê digirin ha loma çi ye niha biya min HDP divê tarza xuya siyasetê biguhere tarza xuya siyasetê Henekê de hûn dixwazin rengê kurdewarê lê girantir bêguman bi yek rengê kurdewarî di do jî mesela HDPya bingehî demokrasiya Tirkiye em ê demokrasiye bînin Tirkiyeyê ne mesela HDPya bingehîn divê ew ve em dixwazin mesela Kurdî çareser be gava ku mesela Kurdî çareser bû ji xwe demokrasî were bî welatî loma divê dev ji van hesabên li Enqerê û hesab û em bêjin navbera CHP û AK Partî dev ji wan berde HDP ticcar li vî welatî nikare bive desthilatî hesabê xwe li ser desthilatî
ولاتی دسترات بونی نکه حسابی خو لسر ازی بچه اوایی یعنی مافی ملتی کرد بچه اوایی پیش بخون ناسما ملتی کرد مثلا مافی زمان ازی بچه اوایی پیش ببین ازی چوا کردان بکیم هم ولاتی وکهبی وی ولاتی هنا كجي بحثا اوبوزيسيون بك مخالفات بكن چند روزه که من دبیدم پارلمانترین CHP سردان بازار باکور دکن 10 پارلمانترین CHP چون نواسوکا جوله مرکه گریان چون جوله مرکه کی دنگن CHP ل جوله مرکه مرود کاربش همه تونن ابخاس کمن دن دیاربکر دشن اله باتمان وانی وان بازار اندگرن تام جی دوی پیواجو ده هنه که زیادتر لوان بازار اندگرن او خواکه alternatife ki bu denklerin HDP dibinin anku deril HDP begirtin CHP de xazvan dengan bikrev helwesta CHP ya de parlamentoya da dve pevajoya da lehemberi AK Parti anji girtina HDP on çağır. Yani ji bu hereme perskirek vaqta mezetkin du perskirek ji bu CHP hereme yek حتی 1909 یا 1908 رای داد CHP جویش ساعت شونده جوی دمشونده رای خودن HDP yani وان کسا درن دیدن HDP آدینجی دنیجی رای خودن AK Parti yani her Kürt vaqta tülemezdi ki hereme dü parti mezin henin van partiye her hizb jartınede raya jistedin od digrin Libya jibo CHP perskirek ki mezin via esası adı CHP 6 salı hereme tüneyi tüne rast 6 salı hereme tüneyi ben denge fasade bu saat zede kirene yek mi buya dudu yani yek buya dudu yani liberal işte ki perskirek tüneyi hatının çündün aman başı bu kurlara bir peyvente kevin diyalogu via başı fakat demek ki nezikte ezbavar nakim yeksana hereme bu göhere yani Ali CHP her insan bu fakat via bu CHP başti ki evi var bine le Rojava'yı Türkiye هالبجاري HDP دستوان ادي هنكي دنيا راحت در راي ياخذ CHP ما بياد او كده ديت مثلا هالبجارتنا هربي دم ديت يعني هم لاسطنبول هم لانقره هم لادانه لمرسيني لانطاليا ما بياد يعني CHP via ki girti vi baye girti dukhazı vi baye هنكي دنيا خورت بك جبو وي يعني از دبن ما بي جبي ساعات شنو زياده وي هرن ورن لهرمي مامستەوەکە پسپۆرێک پەیوەندیە ناودەوڵەتیژی هەمان دەمێدا لەسەر مژارە دۆزا گرتنە HDP هەمژ ئەمریکا هەمژ یەکتی ئەوروپاژی ژ دەولەتین ئەوروپاژی هەند داخوایانی هاتنداین هون وان داخوایانی چاودنەخێنن بێگومان یان di çarçova mafên mirovî de di çarçova em bêjin azadiyên siyasî de her wiha Ewropa hergav li hember tiştê wisa ki derdikeve Amerika jî derdikeve lê tedî ev derke li hember derketina wan ji çend peyamên devkî zêtir wê van naçin yani mesele dibêjî ji bûyî Tirkiye gavekê babêjin ji bûyî başkirina siyaseta navxweyiya Tirkiye tiştekê bikin Ewropa ew îrada wê nîne çinkî Ewropa ticarekê naxwazin bêjin mesela Tirkiye bi awayekê ji bûyî van kirinên wê cezab kel divê gava ku ez Tirkiye cezab bikim ez ê xwe bi xwe jî cezab bikim çinkî yani têkiliyên aboriyên gelek xurtina bera Tirkiye û dewletên Ewropa'da hene Almanya dev ji vê yekê bernada Fransa dev ji vê yekê bernada loma vana pir xîmetê wan başin lê tedî em bêjin di qada netewî dibit hundirda li ser siyaseta Tirkiye pir zêde bandûrekê nîşan nadin eger Amerîka ليفر يعني ام بيجن حنجه كي تركيا بخوي وقت اي تركيا ببينا في بالسنه برشاغي خو في راس در دوری از بار دو دقیقه ما بسما گناه خان بار که 2 دقیقه ما دوی وان هر 2 دقیقه دم خواهد هنه که سر sonda devleti ما مستم بيجن sonda devleti او sonda med بيجن yani او gerek nikaş hatta hal ser hatta mümkün de dibistani seretayı da malumatı xwandin hatta jarek Erbakan بودم کو اربقان سرک وزیر بو هنگی گفت لدیجی به یک درکت راست سال نوت هفته گفت همون لدیجی درکت لی ولی ما بخواهی 5 سال ما وصل ما خواهی ما خواندی هتش تکرار بس جاش دل نخواندی yani بجن مش دل نخواندی راست ولی yani افسونت برکوی نزن هر سری سبب تماشاوان هجا زاروکن کود چند دبستان سرتای لبرداری دبستان دجویان کم دبون دگوتن ام ترکن جیرن جهاتی نو هر وا ام هبونا پیواد دی راستن yani هبونا خام قربانی هبونا ترک دکن یا ترکان دکن sonda ku sahatı bu hebo lebele hatta rakırın van roja disa
دروژه ده دقیق یا مایا بامسته همه هون هندکل سر و بامسته جه هندکل سر Yani vi sondaki faşisti zaten de 1933 derketi vi sonde gelle kes viyad bebek Atatürk ani Atatürk ani vi Reşid Galip ani 1972 de vi sonde guhartin davi rakırın iroji rakırın navi gelek başı mahkeme bilerek başta lakin evki muhalefeti yani helbesta muhalefeti gerek acayip ya hem demokrasiye hem mahve mirovan gelek dure le xodi derket tabii liya xodi derketine bamsته هون هم نواب Yani saniye ez vê bêjim mesela CHP di mesela sondê da jî nîşan da ki di mesela Kurda da siyaseta wê siyaseta İttihat Parêze İttihat û Terakkiye ji ber wê yekê divê Kurd aman xwe ji CHP dûr bikin. مالا بابا صبح نوروز هم بس یک دو سه پیوا برکن Nevroz pîroz be li gelê me. gelime piroz be. بله مالا بابا هر دو مهوانین مین هجا ما مستعین هجا تماشاوان بقدر قیمت هم هاتن داویا برنامه روژەڤ صبح نوروز و جی پیروز به خاطره